Makata Asosiasi Miwa Angga Pariwisata Bali nepasin gatra sani mausang program Work from Bali kedadosan pidabda panincapan kasus COVID-19 ring Bali ring kala ungkuran. Ipun nguduhan mangda data COVID-19 kawadar tur nenten kapolitisasi. Menurut Ketua Bali Tourism Board GP Bali Ida Bagus Pata Adnyana ringgalah panglimbak pandemi kanan sekadi mangkin ketah kepanggih. Wilangan kasus anyar nenten deg-deg kantos herd immunity kawentuk. Menurut data miwah pemargin ring lapangan, T3 Green Zone, Sanur, Ubud, Nusa Dua, sane kedadosang rujukan genah WEB kantun teg-teg. Ringgalai mangkin krama patut masikian, pet perade wenten sane sungkan tatkala mekari ring Bali, pasien patut kaicen perawatan anut ring prosedur. Pemargin Work from Bali sampun kasiaga yang becik. Gus Agung nyarengang krama miwah samian angge pariwisata, mangda antuk sinarengan masikian nampenin panglimbak puniki. Dani nyangre sajroning program Work from Bali, melarapan protokol kesehatan sane disiplin turmaning tegep katureksain. Ketua Asita Bali Ketut Ardana taler nampenin indik gatre WEB sane ngawinang panincapan COVID-19 inucat. Selami prokes kelaksanayang antuk disiplin sepatutnya nih PPDN puniki nenten kedadosang panincapan COVID-19 sangkaning angge sanirau kejantenang sehat melarapan nyihnayang hasil tes rapid antigen. Dani mausang krama Bali kekantenang trepti tur tertib nelem prokes. Ketua Angkutan Pariwisata Bali Inyoman Sudiarte Nureksain indik gatre WEB dados pidabdab nincapang COVID-19 dahat mocolang. Paiketan dani masjid kayang sampun ngelaksanayang prokes pinih becik. WEB puniki kekantenang dahat nguantu pariwisata Bali ya diastun nenten ngelimbak sekadi dumun. Rasa sang saya indik gatre inucap taler kebausang oleh Bayu Adisastra pengusaha hotel miwah pusat perbelanjaan ring Bali. Manut Bayu katra inucap nenten anut ring kahanan mangkin. Bali Pos nguningayang.